Suggestion ngai kamlai phi barok go page ne ka channel changa ne ka por te manta pat ne kai phi komno bo pin tho ya ka OMR sheet ha ki no ki competitive exam ki chong phi ka full form jaka OMR ka dai optical mark recognition la ne optical mark reading kane ka dai ka OMR sheet chong phi hane pinap ndap ya ki roll number test ID la ne ka series ki dan harum P ini A B C D 1 2 3 4 5 6 7 8 komputer kini kita ikan sak penhapan circle penyong te kawai penhapan kan mau asal pintu ekne ka OMR sheet bahkan ka OMR sheet kedai kapan correct da ka computer software te kumta phemun dei bantho kino kitak puruj hagane ka sheet hagane ka sheet penhapan penkam tang art leki color kata pilap penkam da kulom bayang lane bablu da ka bashu circle penyong hagane ki bubbles ki pala ai hagane ka sheet tela da number jang phiu dei 20891108 penhapan penyong hau number 2 number 8 pat penhapan penyong hau circle number 0 minta soal number 8 pat penhapan circle HO circle number 8 jangka kolom 3 penhapan circle final road nanti sa circle pedang pan penyong ha kenal penom pakala ini test ID pat Lada dai hakiwi pada competitive exam kumkin DSC MPSC ki ada ki series kalam dai series 1 series 2 series 3 lan series A B C komputer te hang ne ki ne ka question janga ne ka simple question kadai ki series 1 kemudian hang ne pinap tho series 1 depend penyang hang ne 1 komputer kemudian pihak ya ka question booklet ha series 1 dan haru question booklet 1 series 1 kemudian orang pimane pihak ban penyong ba sebelum ada penyong di circle sistem untuk da circle jong pi lo untuk ke komputer kamla ban read ya kene ka answer jong pi Depin satu eki marks jong pi himde ban circle penyang sabar sebab to kena bakal himde ban lek to pinha ban circle bet tik ini circle untuk nanti sepenyang na pedang lek untuk pi ini bayang 6 tam sabar dan betik sepok de parlok kana kadai ka question jong pi kana kadai in general english masuk penitang nak saya pi nang pen stop no pen pendap hak ne ka martian de kana kadai ka question jong pi itu kadai question number 1 A B C D ranking A B C D barang tu diladakan barwan kadai ka ansar jong pi number B definition kene ka answer script jong pi ka martian number 1 B sahuna ro penhapan tik number 1 B penhapan circle komputer narot answer sap penyang deh dilada kan sajeng question number 2 kadai ka number D definition kene ka martian question number 2 kadai ka di penyang ha number D lada ka question number 4 kadai ka C te question number 4 kadai A B C so kadai C penyang ha number C
Nangta ka question number 28. Good news is expected by us. Nanda kani ka question kansar ka jangka ka dengan nomor C. Insyam kani ka nomor C. 28 C. Unhangar pinto 28 A B C. Pinasarkol kani nomor C. Tapin sa pinyang unta. Okay. Để công tác ter le công chữ